Pozdrav svima, ja sam Tetka. Ja sam Lux. A vama želimo dobrodošlicu u prvu sezonu Telekom eSports Championshipa u kojem želimo pokazati da eSport nije samo igra. Danas na rasporedu imamo kvalifikacijske utakmice za FIFA 22, ali prije toga htjeli bi se zahvaliti našim partnerima Samsungu i ProGameu. Broj igrača koji su odigrali utakmice je 64. Broj odigranih utakmica je čak 32. Kada smo već kod kvalifikacijskih utakmica, bilo bi dobro da objasnimo samo strukturu natjecanja. Naime, svi naši prijavljeni igrači prvo moraju odigrati kvalifikacijske utakmice, a onda njih najboljih 16 ide u ligašku fazu. Tih 16 igrača moći ćete pratiti na našim live streamima, dok čak četvoricu ćete moći gledati u velikom finalu. Pa krenimo! Gledamo utakmicu između Sonija 9 protiv Good Doktora 31. Sony u bijelim dresovima, Good Doktor u crnim dresovima. Ronaldinho kreće na ovoj strani, tu je Gullit već uzeo loptu, pa Eriksen kombinira sa Rashfordom. Neymar vidio je u dubini Ramosa, Neymar pa Cafu, isto jedan vrlo zanimljiv igrač na ovoj poziciji. Eriksen, Rashford možda već i prilika za udarac, ali dobro su se ovdje obranili. James totalno na drugu stranu do Marcela, pogodio ga je, ali doslovno u obrvu. Sada Sanchez pa Marcelo, vidi ovdje nema zaleđa Neymara, odlično su iskombinirali Sanchez, Ronaldo, ovo vjerovatno će ući i od 17. ili ipak tako je, 17. minute vodi 0-1. Pope ide daleko ovdje, rukom može Pope baciti, Mane, pa onda Ramos, Cancelo, Rashford još jednom puno igra ovdje na Rashforda. Sony, Rashford može li sada nešto ovdje napraviti? Mane na ovoj strani, izgleda da može. 1-1 je, Sony se vratio u utakmicu. Mendy ovdje neće proći, vraća to nazad do Jamesa, pa Varane koji traži nekoga ovdje. Marcelo mu se nije otvorio, pa onda James. Mendy ovdje neće proći. Kyle Walker se postavio, pa Neymar opet, ali uspio izvući ovdje Neymar ovu loptu i ide jedna zanimljiva lopta koja dolazi do Manea na drugoj i ovdje pokušava, Marcelo je malo blokirao ovaj udarac, pa onda i Jašin ovdje, Mendy, Ronaldinho. Neymar opet na ovoj strani do Rashforda, 66. je minuta, Marcelo vraća to iza skroz do zadnje linije i zanimljiva jedna dijagonala do Jamesa. James ovdje ima puno prostora. Ronaldinho traži ovdje Neymar neko da mu priđe od igrača. Ronaldo mu prilazi kao prva opcija i maestralna asistencija za Renata Sancheza koji zabija u 68. za 2-1. Može li sada nešto Neymar s ove strane napraviti? Zove ga tamo i Sanchez, ali to je već duboko u zaleđu bilo. Sada Ginola nalazi Sancheza koji je možda mogao iz prve, ali blokirano je to od Rafaela Varana. Ovo je možda i zadnji napad, ali rezultat ostaje ipak 2-1 za Good Doktora. Evo nas u utakmici između Kljutića u bijelim dresovima i The Kinga 1109 u crvenim dresovima. Kreće ovdje već zanimljivo prema naprijed Neymar, ali neće moći to sam, moramo tu neko prići. Kunde, Salah, Messi, Ronaldo je dole sam, Ronaldo može do kraja, pa onda zanimljiv lažnjak Ronalda je ovdje, Van der Sar nemoćan pored Ronalda u 4. minuti za vodstvo. Mendy do Neymara, Ronaldo, pa Salah opet čeka Marcela da mu dođe. Marcelo ovdje je već Mendy na njemu, morat će Marcelo nešto napraviti, dodaje za drugog Mendija, ali ovdje je N'Golo Kante dobro ušao, pa Ronaldo za Messija. Messi čeka ovdje da neko dođe i to je bila greška. Salah možda može sam, ima Neymar i ovo je bilo maestralno za 1-1 poravnanje rezultata u 11. minuti. Mendy, zanimljiva lopta do Marcela, ali ne može. Tu je i Mendy na drugoj strani, pa Salah čeka pomoć. Messi se otvara na ovoj strani. Kombinacija
do Ronalda. Messi ovdje ima puno opcija, Messi može i pucati. Messi, Van der Sar brani i Salah će pokupiti ovu odbijenu loptu za 2-1. Sada već lakše se može igrati. Ronaldo pa Neymar. Neymar do Mendija, Mendy i ovo je jedna odlična lopta do Marcela. Malo mu je možda bila prebrza, ali uspije to Marcelo primiriti i uspostaviti jedan zanimljiv odnos s njom. Pa Ronaldo, Salah i ovdje Pope ne može ništa. Mohamed Salah 2-2 utakmica i snova možemo reći golovi jedni za drugim. Dembele čeka da se otvori ili Marcelo ili na drugoj strani možda baš on, Ronaldo, i čini se da bit će samo korner ovdje, mogu biti 11-terac, ali dosta sreće sada. Marcelo pokušava izvana, Marcelo za Kantea, Kante odlični potezi Kantea, sada još da je i ovo prošlo, dobro bi im to došlo, ali bit će kraj za prvih 45 minuta. Salah protiv Van der Sara, Salah i po sredini možda i najbolje protiv ovako velikog golmana. A da vidimo Neymara, hoće li to ići neka panenka ili... A vidimo Neymar, ipak ne, ali zabija i on. Sada Dembele, Van der Sar, opet nemoćan, ovo je odlično izveden udarac sa bijele točke. Da vidimo Pope. Još jednom ponavljamo, najbolji vratar za 11-terce možda u FIFA, ali teško da može ovakav obraniti. Ronaldo, ovo je bilo isto lijepo. 3-2 za sada. Pope, da vidimo Sanchez i Pope bio je na njoj, ali snažan udarac Renata Sancheza. Messi totalno u krivu stranu je Van der Sar otišao. Nepromašivi su i Kljutić i The King. Da vidimo sada i zabit će i ovoga puta The King. Može li sada Kljutić zabiti? Može, fenomenalan udarac je ovo bio. A vidimo Pope protiv Davisa. Pope brani ovaj udarac i odvodi svoju ekipu dalje nevjerojatnom obravom Alphonsu Davisu. Ovo je nevjerojatna erupcija veselja. Gledamo sada utakmicu između Luxa 4-3-2 i Johnny Tarabe. Vidjet ćemo ko će ovdje uzeti vrlo bitnu pobjedu, možemo reći. Krenuo je prvi s napadom. Ovdje je Lux, Barella do Sant Maximiliana, pa Ben Yedder kombinira, nije prošlo. Nkunku se dobro postavio, pa Kimmich. Opet ovdje se malo poigrava, ali dobro je riješeno to preko Varanea i Barelle. Barella osvaja puno ovdje prostora, pa Ben Yedder i ispala je ovdje kompletna obrana. Sada Maximilian možda može nešto napraviti, mora paziti, ovdje bi mogao biti 11-terac. Maximilian som je na drugoj, Ben Yedder koji zabija za 0-1 u 17. minuti utakmice. Kimmich ovdje do Nkunkua. Dosta zanimljiva je ova njemačka momčad. Kada Nkunku, prekrasna lopta do Marka Roysa, ali ne može on protiv Varanea kada se Rafael Varane postavi. Ovdje sada ide jedna polu kontra, dosta brza tranzicija lopta ovdje Ben Yeddera koji vidi Maximiliana koji stigne primiti i namjestiti se da zabije za 0-2. Veliku prednost Luxa sada u ovoj ranoj fazi. Lewandowski, ovdje ih je 4-5 igrača izbacio, pa Coman i nevjerojatan ovdje pogodak Kingsleya Comana u prvi kut za smanjenje vodstva od 2-1. Schmelzer pa Nkunku do Kimmicha. Lewandowski ovdje za Haalanda, pa čudno dosta da njih dvojica funkcioniraju zajedno u ovoj utakmici, baš i ne po rezultatu. To možemo i vidjeti sada. Barella pa Ben Yedder, Maximilian na drugoj je pronašao Dembelea koji je kao duh se ukazao za 3-1 pri samom kraju prvoga dijela. Maximilian ovdje pokušava gurnuti nekom unutra, ovdje je Guerreiro
presjekao čistu loptu. Nkunku šalje do Haalanda, pa Kimmich, Haaland ovdje ide, možda i do kraja Haaland. Ovdje zastavica je dole i bit će ovo pogodak za 3-2. Robert Lewandowski pokušava preskakati ovdje igru, ali ne ide to baš tako sada. Amavi ima dosta prostora. Amavi, ovo je nezgodan start bio, ali neće proći. Maximilian ovdje do Barele. Mendy izašao iz zaleđa Neymar, tako da je sve čisto ovdje i Neymar za velikih 5-2 u 68. minuti. Neuer ovdje ispucava dosta dobro, ali nije dobro ovo spušteno. Ide lopta do Kyliana Mbappéa koji vraća do Salaha. Salah, Mbappé, jasno je da lopta ide na drugu gdje je još jednom Ben Yedder za 6-2 i veliku prednost. Haaland ovdje sam pokušava, ali Varane je već tu bio. Pa Mendy. Valverde na ovoj poziciji kao desnog braniča. Salah neće proći, pa Prince. Emre Can, Eriksen i ovdje prekrasna lopta Emre Cana do Guerreira. Može li i desnom Guerreiro? Može uposliti Solskjaera, ali neće jedna legenda Manchester Uniteda ovdje pospremiti ovu loptu u mrežu. Pa Sanchez i ovo je fenomenalna lopta kako baš voli Mbappé, kao na pladnju servirana. Ben Yedder i Neuer skače ispred njega. Neće dozvoliti Neuer Ben Yedderu da zabije ovaj pogodak, ali mislim da to više i nije bitno, jer ovo je već velikih 6-2 na kraju ove utakmice. Gledamo utakmicu između Armanio Drug i Vixa 09. Armanio Drug u bijelim dresovima i Vixa ovdje u plavim dresovima. Lopta je kod Maximiliana koji ili Cancela. Dobra kombinacija, pa lopta do Griezmana, već je tu puno prostora osvojeno, pa Neymar, gužva je, moraju paziti, jer Neymar je osjetljiv iza 11-terce. Salah je ovo na kraju izbacio. Mendy već dodaje na drugu Barela i pokazujemo tu Salah na drugoj strani da može proći Salah i do kraja desnom nogom može Salah zabiti za veliko i vrlo bitno vodstvo u ovakvoj ranoj fazi. Već od 12. minute vodi 0-1 zanimljivim pogodkom Vixa. Salah ide po svoj drugi pogodak jer je raspoložen na ovoj utakmici. Salah je siguran, zato i ima ovu kapetansku vrpcu, jer itekako zaslužuje. Od 19. minute dovodi svoju ekipu do velikih 0-2. Barela dodaje do Ronalda, ima tu puno prostora. Ronaldo vidi Haalanda, ali Walker je spustio samo do Barele koji puca, ali Courtois se ovdje ispružio i obranio sada ova brza kombinacija Barele i Ginole. Barela do Pogbe, Pogba blokirano je od Walkera, pa Mendy, Virgil, može li se Virgil iskupiti za onaj nespretan slučaj u 16-tercu. Biti će sada korner opet, brzo su to već izveli Chiellini, neće on pucati, zna da baš nije to za njega. Walker sada do Neymara, ali moraju požuriti. Maximilian, čovjek koji daje nevjerojatno teledirigiranu loptu do Mohameda Salaha na ovoj strani. Griezmann mu se otvara, Salah još jednom Pope se ispružio u 36. za prvi udarac iz kuta, čini se ovoga puta Cancelo bi mogao izvesti, pa Griezmann, Neymar mu dolazi na drugoj strani. Neymar neće na lijevu, pa traži Mendija i onda Mendy, dosta to mekano je proba dodati Salah, pa onda Griezmann zanimljivo do Neymara. Tu su već trojica na njemu. Neymar i ne može ovdje proći, ovo je čisto uzeta lopta. Cordoba je ovdje pronašao Barelu, pa onda Ronaldo. Morat će sada malo možda i promijeniti stranu. Dybala gleda baš Salaha, ali već je Salah u zaleđu. Dybala može i do kraja. Ginola i Courtois nemoćan protiv ove legende. Do Virgila pokušava ovdje Pogba da mu se još malo otvori prostora. Dybala pa Pogba. Ovdje je Barela. Može li lijevo? Može Barela! A Courtois je opet nemoćan. 3-2.
Ovdje je Valverde, pa kombinacija sa Frankom Riberyom, jednom francuskom legendom. Cancelo za Maximiliana koji već je pokriven od dvojice, ne smiju ga ovdje faulirati jer to je sigurno 11-terac. Dobar blok je ovdje bio Koundea i evo možda i zadnje prilike ovako iz kornera. Pogledajte di sad došao čak i Courtois na ovaj udarac iz kuta da možda i on zabije. Salah, ipak će Salah pucati. Ruben ovdje do crte, moraju ovo sada izbiti van i gotovo je 3-2. Gledamo ogled ovdje između Čede u crvenim dresovima i Brune u zelenim dresovima. Da vidimo sada, lopta je već kod Salaha koji započinje prvu akciju na ovoj utakmici. Mendy, Neymar, mogu li već iz prve akcije doći do pogotka? Ovdje ne, ipak dobro postavljena obrana je ovdje bila, ne može se tu lagano proći. Neymar, dobro proigravanje za Dine Talea. Dina Tale se okrenuo kao u mlađim danima od 9. minute za 1-0. Opet brze kombinacije Vieira, još jedna legenda sa još jednom legendarnom loptom. Kakav je ovo bio pokušaj loba, na kraju se to sretno odbilo do Dina Talea za njegov drugi pogodak. Barella ima također prostora, može sam završiti, može se namjestiti na nogu koju hoće, ali on hoće Neymarovu nogu jer je sigurnija. Sviran prekršaj u fenomenalnoj zoni, 20 metara za Dina Talea. Hoće li on pucati? Ne. Evo El Shaarawy, tu su trojica, ovo je kombinacija možda El Shaarawy. Ne, ovo su toliko lažnjaka je ovdje prodano, pa čak i nama koji gledamo. El Shaarawy u 60. za 3-1, nevjerojatno uigrana akcija. Salah ovdje nije ga smio do kraja ispratiti, a možda je i trebao jer Salah smanjuje na 3-2 u 68. Neymar, hoće li mu neko prići ili Neymar mora sam, izgleda da će sam Neymar, može, hoće i nalazi Maximiliana koji je provukao ovo pred sam kraj za 4-4. Sada ćemo vidjeti može li Eriksen sada na ovoj strani, traži nekoga da mu priđe. Eriksen može i dugu loptu poslati bez problema, samo kome, to je pitanje jer Dina Tale je na drugoj strani ovdje. Maximilian pa Salah se okreće na lijevu, to je možda i bolja opcija. Salah i Courtois brani. Hoćemo li gledati produžetke ili će uspjeti ovdje zabiti Barella? Odbijena lopta, Rudiger skače, ali Militao je ovo izbio i idemo u produžetke. Maximilian, ali Militao vrhunski, ali opet nije to još otklonjeno. Barella, odlična kombinacija, evo nam Velšanina, Garretha Bale'a koji zabija za smanjenje u 115. na 6-5 i kakva je ovo samo golijada na ovoj utakmici. Militao se opet poigrava, nije to baš pametno u ovim trenucima. Evo Bale'a, opet za Neymara, može li Bale sve preokrenuti? Neymar, vidi ga Neymar, ali ne može mu dodati. Valverde na njemu i uspjeli su iznijeti ovu loptu. Ide totalna, pa možemo reći, rekonstrukcija ovog napada. Vinicius u zaleđu je Dina Tale, ali nije ovaj čovjek. Rafael Leao, 97 rating u 119. je nevjerojatno kako je puštena zvijer iz džungle ušla u 119. i možda donijela vrlo bitnu pobjedu ovdje, ali još nije gotovo. Maximilian, možda Vieira ovdje uzima loptu. Neymar, samo neka iznesu ovo naprijed, ali zašto iznijeti ako mogu zabiti još jedan. Vinicius i Rudiger na kraju. Ostaje 7-5 na kraju ove nevjerojatne utakmice. Gledamo jednu zanimljivu situaciju na utakmici između Punjene Paprike i Valentina 99. Ovdje je bila kombinacija, pokušaj barem kombinacije, no lopta je završila kod Kantea koji je imao 3 opcije, odlučio se za Mendija koji je kombinirao s Messijem, ali dobro se ovdje obrana postavila i onda je krenula jedna zanimljiva, možemo reći, polukontra. Marcelo je ovdje odlučio se na dubinsku loptu dati prema naprijed do Diabale koji je gurnuo do Dembelea i kako je ovdje Dembele s ove udaljenosti išao lobati vratara za nevjerojatnih 3-0.
Pozdrav ekipa, ja sam Malejski Tapir, a vi dobrodošli u edukacijski segment ovog videa. E-sport nije samo igra, e-sport je više od toga. To je adaptacija i koordinacija, a sad ću vam ispričati nešto više o tome. Adaptacija je ključna jer svaki igrač treba poznavati i svog protivnika. Ne možete gledati samo na svoju igru, nego trebate poznavati i mane i vrline igrača protiv kojeg igrate. Svog suparnika da bi ga znali pobijediti. Brza prilagodba može dovesti do lake pobjede kad istražite gdje on dobro ne igra FIFU i kako ga možete probiti. Da li je to po sredini, po strani, kroz zubačaje, ali možete doći do tog lakog gola. Koordinacija je ključna, ne samo u igrama, nego i u stvarnom svijetu, a brojni znanstvenici pišu o tome kako igranje igara pomaže poboljšanju koordinacija oka i ruke. Uvježbani prsti na kontroleru i znanje pokreta su odlike jako dobrih igrača. To bi bilo to od mene za danas. Za više korisnih savjeta zaprati društvene mreže Telekom e-sportsa i prati i ostale recap videe. I hvala vam što ste gledali još jedan recap video kvalifikacija FIFA 22. Nadamo se da ste uživali u videu, tako da ostavite like, komentirajte ovaj video i naravno pretplatite se na Telekom eSports YouTube kanal. Također pratite nas i na ostalim društvenim mrežama, linkovi će biti dole ispod u opisu videa i vidimo se u sljedećem recapu.